Page 480 et 481 ka Tafsir al Quran de Surah 41. Innal ladhina andena ben qalu bi rabbuna Allah min inde ko Allah jeme thumma istaqamu rifti be nyibe dum tatanazzalu jipota alayhim e do mabbe al malaikatu malaika bende be wara be legoy harabe nabe Allah takhafu kun yota hulu wala tahzanu wa suno wa abshiru weltore bil jannati al janna allati on kuntum malati don tuwaduna don foda nahnu ko menen awliya ukmun weldi be mom ben fil hayati dunya ka gurdang aduna wa fil akhirati kalahara walakum hina wadan on fiha ender al janna ma tashtahi anfusukum kala ko welata wonkiji monni walakum wadan on fiha kandel al janna ma tadawna kala ko falete don nuzulan dun do ko jipporgal min ghafurin imorde ka o do ya foto do rahimin yurmetedo do woni Allah wa man ahsan ala foto do labede gawlan kongol mimman da ha hewtiti on noddudo mofteden ila Allah faade rewgol Allah wa amila ugol likadi salihan golle moƴƴe wa qala wi innani min al muslimin kom yaado e julbe jebbilibe wala tastawi fotata al hasanatu moƴƴere wala sayyi'atu nabo ne idfa dunyir awa an yottol billati nde hunde hene kanyo asan urde labede fa idha alladhi tawayyo on bainaka wa bainahu mun hakune ma emun adawatun ko ngayngu wonde ko ganyo ka annaw asikkay on yo waliyun ko gido hamimun seko dado wama ilaqaha kono ko wiyete kanna wasikkami waliyun ko gido hamimun yurmetedo wama ilaqaha koni tun hawrindina kaydun illa alladhina sona ben sabaru munyibe wama ilaqaha hawrindina kaydun illa dhu hazbin sona jo ngebal azimin mawnungal yalla yedu engal wa imma yanzaghannaka manon si o nyinima mina shaytan imurde shaytan nazukun o nyande bi mana sa yejjiti ha dum wadi fasad billahi kamolor Allah innahu Allah huwa samiu kanko nano al alim kanko kadi nandu be wa min ayati no je amande je makko din Allah lodo jemma wan nahar enge do ngal do nyallal wa shamsu enge nange wal qamar endi lewru Allah dal no la tasjudu tan su jande li shamsi nange walal qamar wana nan lewru wasjudu ko sujjanto lillahi ko Allah alladhi on khalaqa na tagudo dido in kuntum stayuni on latike iya ko faade makko kanko Allah tabudon ko rewato fa inistakbaru stayuni on mawni fa inistakbaru stayuni be mawnin tinike falla erewgol Allah sujjanamo falladina bedo kanyo inda rabbika be ka jomma kambe yusabbihuna law be subuhina nomo billayli jemma wan nahari e nyalorma wa kambe la asmauna be amata su jangol Allah musibbe julbe enen kadi wota en ama su jangol Allah rewamo yankina newmo waylite wa min ayati no jeemande je makkolin kadi holludi mo wodi anaka an tral ardo ayaylendi khashiatan harakuni yorundi ceedu fa idha anzalna simen jippini alayha e hore mayri alma andiyan dan ihtazzat ndi yufa warabat ndi yura innal ladhi ande odo allajo ahyaha wurnutudo ndi do lam hoyil mauta pellet o wurni tay kadi maydo inna no kanko Allah ala kulli shay'in do kala hunde qadirun ko wawdo innal ladhina ande no be yulhiduna wombe onyude onyade fi ayati la ender ayaji Allah den la yakhfawna be ala suudade be suudaki alayna e do meden sotibe afa man yulga e ko mbugaado finnaari kander yite khairum buri mojjude o amma yati ka ko aro o aminan harako gomdindo yawmal qiyamati nyande dargal kon ardo harako gomdindo ko mburi Allah dali joni ba on gerda maymun on jabali e malugolle ma shitun kala ko faala don innahu ande tun Allah bima ta'maluna kun ngolude kon fok basirun musuti innal ladina ande ben kafaru yedbe billahi bizikri wajungo lamma ja'ahum tumaningo aribe wa innahu nungu la kitabun kondo defter azizun teddunde la yatihi wa innahu nunde alquranare la kitabun kondo defter azizun teddunde la yatihi arata e mayre albatilu mere ko yida to ko haqiqa ko jial min bayni yaday imorde yeso mayre wala min khalfi wana baaw mayre tanzilun kondo jippinande min hakimin imorde ka odo nyenyudo hamidini yettinido ma qalu laka yetata kema illa ma kad qila siona konko annanda hore ma gomdi wi anoma li rusulina laabe fe be min kable ko kwaditima kon kambe be munyi heje mabbe an kadi munyo yolba ema inna rabbaka no joma ladu maghfiratin ko jon yafu wa dhu iqabin ko jollete alim musul
ولو جعلناه حرما ودون دي قرآنا جنگتين عجميا إحالة بله بمعنى إحالة غوهرنا عرب لقالوا بإننا لولا فصلت هنو فينسيته آياتو آية جمايريون اندر حال عرب كنو من فامالي دون دو العجميون هرا قرآن رنده ودته حال بله وعربيون تانو نلادو كو عربو قل هو ندو القرآن للذين ونبين آمنوا قمنين به هدان كون بيوال مابbe kambe wa shifaa'un kon lekki mabbe mi torki Allah okkor men pewal kon koy Qur'an okkora men lekki kon koy Qur'an ya rabbi walladheena ben la yu'minuna tawbe gumdina fi adanim atawayno kander noppe mabbe wagudun pahu wa huwa pahu alayhim edo mabbe aman wonti bunda ulaika ko be on be yunadana be no noddire min makanin imorde nokkure baydin woddunde walaqad atayna ala daligum dimi وسن موسى الكتاب دفترني فاقتلف لوط لرافيه في ميل ولولا كلمة سونان كونغول سبقت أدتينغول من ربك إمورك يوم لقد ينياوتنا بينهم حقنا مأبه وإنهم نكم إلى في شك بين اندر سكتار منه إمور دي القرآن مريب هاي نسكدين من عمل كلا قول له سؤالها كمؤنف لنفسه كورمكو قولاني ومن أساء كلا بونو فعليها ينتهي هورمكو وما ربك كيوم ما ونالي بزوال من كو تونيو للعبد